Mbahaye ikaze mu ishuri ry'incuke. Nimunkurikire ngiye kubagaragariza uko umunsi uba uteye mu ishuri ryanjye. Mu mashuri y'incuke buri gihe ingengabihe y'ibikorwa by'umunsi ihora ari imwe. Buri munsi tunyura mu ntambwe zimwe. Impamvu dukora ibi ni uko ingengabihe y'ibikorwa bihoraho ari ingenzi ku bana. Iyo abana bazi neza ibikorwa by'umunsi bibafasha kwiga neza no gukurikira mwarimu. Iyo abana bageze ku ishuri, mbere na mbere tugira igihe cyo gutanga ikaze. Murakaza neza, murakaza neza abana, murakaza neza ku ishuri, murakaza neza. Mu gihe cyo gutanga ikaze, dushyira abana ku ruziga, tukabaha ikaze. Binyuze mu ndirimbo, gusuhuzanya n'ibindi bituma abana bishima bakitegura kwiga. Tukaganira kuri gahunda y'umunsi no ku nsanganyamatsiko y'icyumweru. Muri iki gihe cy'ikaze, akenshi nkoresha umwitozo w'ubumenyi bw'imbamutima n'imibanire ujyanye n'insanganyamatsiko y'icyumweru. Imyitozo myinshi ku bumenyi bw'imbamutima n'imibanire iri mu nyoborabarezi igenewe abarimu bo mu mashuri y'incuke. Hakurikiraho ibikorwa biteza imbere ururimi rw'Ikinyarwanda, aho dukoresha inyoborabarezi y'Ikinyarwanda. Nyuma y'iminota 20, twiga ubumenyi bw'ibidukikije. Abana bakunda kwitegereza ibiri mu gitabo cy'umunyeshuri gikubiyemo ubumenyi bw'ibidukikije. Nyuma y'ibyo, hakurikiraho imikino yo mu nguni. Nshimishwa no kubona abana bahugiye mu bikorwa byo mu nguni zinyuranye mu ishuri. Wow. Good. Ngaho tsiba turebe. Yego, komeza wandike tsiba iyo ta. Ngaho cunga, kiremo hano. Abandi namwe mu oya. Hakurikiraho gufata ifunguro n'imikino yo hanze. Mu gihe cy'imikino yo hanze, akenshi nyobora abana tugakina umukino ujyanye n'ubumenyi bw'imbamutima n'imibanire. Simone aravuze ngo kora ku mutwe. Simone aravuze ngo kora ku munwa. Simone aravuze ngo kora ku mavi. Abana bagaruka mu ishuri baruhutse kandi biteguye umwanya wagenewe kubara inkuru mu Kinyarwanda. Tugira umwanya wo kubara inkuru iminsi 3 mu cyumweru. Rimwe na rimwe inkuru ziba zishingiye ku nsanganyamatsiko y'icyumweru cyangwa zijyanye n'indangagaciro n'imyitwarire abana bakwiye kugira. Nkunda gusomera abana inkuru no kubabaza ibibazo bibafasha gutahura ibigiye gukurikiraho mu nkuru. Mu gihe atari umwanya wo kubara inkuru iminsi 2 mu cyumweru, dukora ibikorwa by'ubugeni n'umuco. Hanyuma tugakurikizaho ibikorwa biteza imbere ubushobozi bw'ibanze mu mibare. Buri gihe hakurikiraho ibikorwa biteza imbere ubushobozi bw'ibanze mu rurimi rw'Icyongereza. Iki gikorwa gitegura nifashishije igitabo cy'umwarimu cy'Icyongereza. What is this? Cow. What is this? Cow. 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 Repeat. Cow. Nkoresha kandi imfashanyigisho z'imyigire n'imyigishirize zinyuranye mu gutegura amasomo yanjye. Muri zo navuga ibikorwa bishimisha abana bituma bakina, bikabashishikaza gukurikira kandi bakishimira kwiga. Mbere yo kujya mu kiruhuko cya saa sita, nyobora abanyeshuri mu gikorwa cy'ubumenyi bw'imbamutima n'imibanire. Iki gikorwa gifasha abana kuvuga uko umunsi wagenze n'uko bumva bamerewe. Ni iki cyabashimishije uyu munsi? Vuga cyane. Nashimishijwe no
ukoze neza. Ndi umuhanga. Nkunda. Shyiraho ikintu ukunda. Ongeraho amazina yawe. Twese amazina yacu. Uko niko dusoza umunsi mu mashuri y'incuke. Nizere ko byabashimishije.